apocalypse. Pre početka ovog klipa zamolio bih vas da ostavite like i sub u znak podrške. Hvala. Pozdrav svima samperi i dobrodošli u novi klip na kanalu RP. Danas ne igramo na Skelereni, već radimo mod pack za 500 subscribesa. Znači, po dogovoru ide mod pack, sljedeći klip opet giveaway. Hvala vam na ogromnoj podršci i idemo da vam jasnim kako da se baca svi ovaj mod. Kad uđete u WinRAR, inače link imate dole u deskripciji, tako da Mediafire lagano, kliknite ovdje. Prvo zvukovi. Zvukovi su oni što koristimo u klipu, kao što znate, znači kao što ste čuli verovatno u početku klipa ili niste, uglavnom imate na kanalu. Odlični su zvukovi za ovaj skin digla, pokazat ću vam posle, znači revolver, znači sense fix. To ubacite, bez toga se ne možete rokati jer bit će vam jednaka brzina, znači sensitivity gore i dole kad mrnete i bit ćete mnogo precizni, znači ovo mi je siguran aim. Sam guvim mouse, inače da, zvukove ubacujete ovako, zavrlo sam da objasnim. Da vam je instaliran, znači, San Andreas, ovo je Sandbox, San Andreas, i audio idete i SFX, i tu ubacite generalno, idete move and replace, to je to, znači. Idemo dalje, sense fix ubacujete u Cleo file, ovdje, znači morate imati Cleo. Cleo znate kako se ubacuje, kucate na Google Cleo, download i to je to. Sam guvim mouse, to su oni providni, to ubacujete, znači, ovako. Ja vam instaliram GTA, znači, samo ovdje ubacite, znači, prevučite to. Dalje, revolver digl, znači to su ova dva fajla. Sad, ovdje imate i program za ubacivanje, uđete u njega, uđete u ovaj deo i idete ovako, file, open, nađete, znači, da vam instaliram, mislim, ne znam da li će raditi zato što meni upalim GTA, ali ok, GTA 3. Inače, pošto avkam ne mogu da vam detaljno objasnim, ali slušajte se dobro, znači, idete file, open, i ne GTA 3, nego, u stvari da, GTA 3 i open. Otvorit će vam se sve i svašta. I ovdje imate da pretražujete. Vratite se ovdje, u stvari ovdje. Malo sam zalutao sad, čekaj. Vratite se ovdje i kao što vidite, ukucate ovdje gore isto ovako kao što piše. I onda idete import. Izaberite ovaj file txd i posle ovaj dff, znači zamenite ih, bukvalno samo zamenite. Kad se tu radite file i save. Izađete iz programa, uđete u igricu, znači ne možete dok ste AFK. Dalje, znači to je program za ubacivanje niša, dajemo u obliku HUD-a, tu dobijete i fist, to ubacite u models, znači, evo za koje ne znam, znači ovdje, tu su ubacite u models. Efekti za krv istu models ubacujete kao malo pre, znači ova tri privučite u models. I anti-crasher isto u Cleo kao i sense fix. Tako da to je bilo to. Modovi su stvarno vrh. Preporučujem svima da skinete. Ostavite like i sub. Sljedeći klip je giveaway. Tako da idemo lagano do 550 suba. Hvala vam, znači, za sve. To je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali i mi se čujemo. Pozdrav.